Ola, Buaya Dalat, Biawaka Laksasa. Ayo ni amazina yo mu Kinya-Indonesia Abanya-Indonesia bakoresha babyinirira inyamaswa idasanzwe ibarirwa mu bwoko bw'ibikururanda bibarizwa mu muryango w'imiserebanya ya rutura. Iyo nta yindi ni Komodo Dragon. Kubera imiterere yayo ijyana n'ingano yayo, biyiha ishusho isa neza n'iy'ingona, bigatuma bayita Land Crocodile, bisobanuye ingona yo ku butaka. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Komodo Dragons tuzisanga mu birwa biri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya na Oceania, hagati y'Ubuhinde n'inyanja ya Pasifika. Ni muri Indonesia, igihugu gifite ibirwa birenga 17,000, 29 muri ibyo birwa nibyo dusangaho Komodo National Park iri ku buso bungana na square miles 669, ubwo aba ari kilometero kare zisaga 1,733. Iyi pariki ifite ibirwa bitanu ari byo Komodo Island, Lingka, Gili Motang, Gili Dasami na Flores Island. Ibi birwa nibyo byahindutse indiri za Komodo Dragons. Kuri ibi birwa zihakundira yuko ari imisozi miremire cyane ituweho n'amashyamba kimeza, hazengurutswe n'amazi kandi harashyuha cyane, biziha umutekano kubera yuko nta yindi nyamaswa y'inkazi yaza kuhaba. Komodo National Park yashinzwe mu 1980 mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwa Komodo Dragons n'izindi nyamaswa bazirinda ba rushimusi. Komodo Dragon y'ingore itera amagi nk'ibindi bikururanda byose, itera amagi ari hagati ya 20 cyangwa 30, ikayararira bihebuje kuko icyo twakwita nk'icyari cyayo aho igishyira biyisaba gucukura umwobo ureshya na metero 2.5, nuko ikayararira igihe ubundi kazayaturaga. Iyo Komodo Dragon ivutse iba ifite ingano ireshya na santimetero 46 n'igice, igapima amagarama 105 n'igice kimwe. Icyo gihe itangira kuba mu mashami y'ibiti mu rwego rwo kwirinda kwicwa, kuko na nyina yishonje yayirya. Itungwa n'imibu n'amasazi, ibinyenzi n'utundi dukoko duto kugeza igihe ikuze igatangira guhiga ibyisumbuyeho. Ku myaka ine rero, ubwo Komodo Dragon ibipima uburebure busaga metero 1 na santimetero 20, iva mu giti igatangira kuba hasi ku butaka nk'izindi zose, kuko iba imaze kugira ingano yo kuba yakwirwanirira. Nk'uko n'abantu babaho, na Komodo Dragon cakenge ari byo bita gukura. Icyo gihe bimaze kugira imyaka hagati y'8 n'9, ifite kandi ubushobozi bwo kubaho imyaka irenga 30. Komodo Dragon iba nini cyane kuko iyo imaze gukura, ingabo ishobora kugira uburebure buri hagati ya metero 2 na santimetero 59 kugeza kuri metero 3, igapima ibiro biri hagati ya 79 kugeza kuri 91, naho ingore yo igapima uburebure buri hagati ya metero 2 na santimetero 29 kugeza kuri metero 2 n'igice, igapima ibiro biri hagati ya 68 kugeza kuri 73, igira amaguru ane ariho inzara zityaye,
abiri y'imbere n'abiri y'inyuma ikoresha mu gutambuka kandi yihuta, kuko nk'iyo yirutse iba ifite umuvuduko ubarirwa kuri kilometero 20 mu isaha. Mu kanwa kayo habamo amenyo 60 atyaye cyane, ifite ururimi rurerure kandi rudasanzwe kuko rufite imitwe ibiri nk'urw'inzoka. Ntago amatwi yayo akora cyane kuko ingano yo kumva ijwi byayo bigereranyije n'ukuntu umuntu yumva ijwi, Komodo Dragon yumva gake cyane kurusha umuntu, kuko Komodo Dragon hearing range yayo ibarirwa hagati ya 400 kuri Hz 2000, naho umuntu healing range ye ibarirwa hagati ya 20 kuri Hz 20,000. Komodo Dragon irahumurirwa cyane ku buryo ishobora guhumurirwa nk'indi nyamaswa yakomeretse iri mu ntera y'ibirometero 9 n'igice, hafi ibirometero 10, kandi ikoresheje ururimi irusohora mu kanwa rwagera hanze ikarwinjiza nanone mu kanwa, kuko ruba ruvuye hanze mu muyaga irukoza mu gisenge cy'akanwa aho dukunze kwita mu nkanka, rukohereza ayo makuru rukuye hanze, ubundi inkanka nazo zikayageza ku bwonko, hagatoranywa ay'ingenzi atanga icyerekezo isanga mu muhigo wayo. Komodo Dragon ni carnivore, ikiryanyama. Ukibona izo nyama nta kundi ni uguhiga izindi nyamaswa nzima ikazica ikazirya. Muzihiga harimo ihene, isha, ingurube z'ishyamba n'izindi Komodo Dragon zikiri utwana. Iyo ifashe umuhigo iwumira wose bunguri nk'uko inzoka imira imbeba. Komodo Dragon ifite ubushobozi bwo kurya ikintu kingana na 80% by'uburemere bw'umubyimba wayo, ubundi ikajya ahantu hatuje ikaruhuka, ikazongera kurya nyuma y'iminsi 30. Mu gitondo iyo bukeye yota akazuba ikaruhuka, ku gicamunsi ikajya guhiga ikirya, ijoro ryaza ikajya mu mwobo iba yaracukuye muremure cyane kwirwamo, ubundi ikaryama. Komodo Dragon zikunda ahantu hashyushye kandi humutse, ku buryo haba hari nka °C 35 kuzamura. Igira ubumara buhambaye cyane ku buryo nk'iyo irumye indi nyamaswa bukwirakwira mu mubiri wayo byihuse cyane, igatangira kuribwa by'akataraboneka, ikagira umuriro. Ubwo bumara bukayitera umuvuduko ukabije w'amaraso, bituma ivirirana cyane, bigakurikirwa no kuba pararize, ubundi igacika imbaraga zo kwirwanirira, igapfa ityo. Komodo Dragon zataka n'abantu, ariko si zose keretse yashonje cyane yabuze ikirya, kuko nko kuva mu 1974 kugera mu 2012 ni ukuvuga imyaka igera kuri 38. Imibare yatanzwe na Komodo National Park igaragaza yuko abantu 24 gusa nibo batatswe na za Komodo Dragons. World Animal Foundation bivuga ko Indonesia icumbikiye Komodo Dragons zigera ku 6,000, bituma Indonesia iba igihugu cya mbere gifite Komodo Dragons nyinshi kurusha ibindi ku isi. Komodo Dragons zikomoka muri Australia mu myaka myinshi ishize, ibarirwa mu mamiliyoni. Kubera imihindagurikire y'ikirere yabaye mibi, zahungiye mu misozi miremire iri mu birwa byo muri Indonesia, ubu niho zita mu rugo. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro, naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz,
Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.